Il 20 d'october elegge il pievel svizzer sias representantes e ses representants en il Cussegl Naziunal. En il Grischun en quai 5 persunas. Elegidas vegnan ellas cun agit ca quests cedels electorals. Quels indiceschen minchia las coaliaziuns da listas. Ma c'è intent an quellas insomma. Senza coaliaziuns da listas fis il quint il suandant. Minchia partida ha inacna lista. Las electuras ed ils electurs sa deciden per ina da quellas. Lura vegnan ils sets repartits in las partidas tenor las quotas da vuschs. Ci che ha da pli vuschs survenda pli sets. Tar il scenari dus è il quint in pau pli complicia. Listas ponsa colliar cun autras listas, per uscia far valair cuminaivlamain lur vuschs envers ulterioras listas. Coaliaziuns de listas vegnan lura tractadas sco ina lista ter la repartiziun dels sets. Entai per las coaliaziuns de listas pudessen ultra da quai angvenir fatgas sot coaliaziuns de listas. Talas coaliaziuns pon influenzar fermamain il resultat. Per l'emprem scenari alla partida A survegni 40% de las vuschs ed uscia 3 sets. La partida B cun 30% 2 sets. La partida C cun 10% ed las ulteriores partidas D, E ed F na survegnan per conter na 15 sets. Auter tar il scenari dus. Entai per las listas colliadas vegnan las vuschs minchia mai paquetadas ensemmen. La lista della partida A contangia puspe 40%, entant che las autras partidas diventen claramain pli fermas grazie a lur coaliziuns. La coaliziun de listas con las partidas C, D ed E prende schizon davent in sets della lista della partida A. Il sets che questa coaliziun de listas ha obteni valura internamain alla lista con las pli bleras vuschs, in quest cas pia alla partida C.